بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الله سبحانه وتعالى بالسلطة وشرح مسجد السلاف على من رمضان ما هو بكورين إما فهم درس السلسلة رمضان ما نما ليربا واحدك مقصاواني الله سبحانه وتعالى بالسلطة وترين الملك من السلطة عليه أدمري أقول من واحدك مجيبها السلطة القدوس में मतिवरी इसमें फुड़ा बेग बहुगत बलारुगा القدوس मिलफ्सुगे दे माने इल्मरी बयान करवाफ القدوس एक माने की الطهارة ताहिर का साफ का अदी الطهارة निगतुं القدس मिलफ्सु बेनु करवे सिंग अला ताहिरुवांगे तेंगला गेंगुड़े खंबा एक जरिया में है साफ्ता है अलगोंडे तेली दर्शे से तेंगला में गेंगुड़नी ए तेंगला गेंगुड़े सामान पेरू करे असफल ए अरगोगा एक मिलब सके अलकदस एक जरिया तहारत हासिल करवे तन साफ को ताहिर करवे एमा महमूदुम बला पे हमें माने की तहारत अलक़दस माने की तहारत की तो कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी माना का मिलफ्स बेनो कुरान का इल्म बयान कुरान पे सूरतुल बकरा के 30 आयत व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक अल्लाह सुब्हानहु व तआला आदम अलैहिस्सलाम मुक़द्दम इराद कर विहिंदु का मलाइकतुन वही करवी وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فليك فانون के विरस कलाम की मलाइकतुन वही कुरबी हिंदू इफदाई वही कुरबी दई इन्नी जाइल फिल अर्द खलीफा दिमाग इला अभिमुगा खलीफा को लब्बा होशी में माने कि एक कलाम के अमर फुल को मचक दिमुगा हुक्म त तंफीज करम दाने बयक तिमग इला दुगा लब्बा हुशी में अल्लाह वही कुरबीमा मलाइकतुन देने क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा एबिमुगा एबिम फसाद कुरान बयक इला लब्बनी है वयस्फिकु दिमा अदि बिमुगा एबिमुगा ले होरवाने बयक व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक तिमम्में इला हमदा सनाई तस्बीह किया तिब्बा अबदा अबद तिमंग में इबैलाहु तस्बीह है सनाया तक़दीस किया तिब्बा ए बिमुगा ले होरो अबिन फसाद कुरान बैत इबैलाहु फद्दवनी क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून अल्लाह वही करवे तिमंग इलाहु केबाल नुदन्न कंकन देरोडी गमु एक बार एक इंसान औफद्दुमुगे हिकमताई ए उफद्दुमुगा ये मलाइकतु ने योड़ा नुगन्नवा कंकन तिमो गिलाहु दिनोड़ी के बमुल बितागा नुक़द्दिसु लका मी लफ्ज़ का मुराद का इल्म और बयान कर अपन ही माने कि नुतहिरु अंफुसना लक तिमम में के नफ्सुता इब इलाह ताहिर कर में माने कि इलाह तस्बीह किया सना किया रे तिमम में के फाफतकुन तिमम में ताहिर वेगन अल्लाह तस्बीह सना क्यों तक़दीस कुरमा के किसों इंसाना ताहिर वाणकम ए मनुक़द्दिसु लक माने कि नुतहिरु अंफुसना के बिला टका आलमें के नफ्सु तो ताहिर कर अल्लाह इंगे वीदी नफ्सु तक आगुल में ताहिर कर एम वेगन बैतुल मक़दिस ए ताहिर वेगंबा तानो गोतुगा बयान करेगा अभी अलबैतुल मक़दिस निकेली एतनग्गा मीस्तकुन ताहिर वेगन्ना अलबैतुल मक़दिस ए फ़लस्तीन अलमस्जिद अल अक़सा और बिंगई
බයිතුල් මක්දිස් මේ කියන්නේ මේ මානාගේ ඒ තහාරතු හාසිල් කරවේ තනෙක්කම ගවත් මිතාංගක තහාරතු මානේ නිස්නකුගේ කුත්තකයි පාපදකු තහාරතු හාසිල් කරවේ මතිවරි තනෙක්කම ඒ බයිතුල් මක්දිස් වත් එතනෝගා zikr ko dua ko namaz ko tasbih sanaki mugaso misnaku nafsu to tahir wegen annati al baitul maqdis ek bima ei misnaku faafataku tahir wegen natam kamugawadi etana al baitul maqdis kiye kam ge more bayan kora mita agase muradu ei taharatu muradu bayan kora imam al farra rahimahullah idawani al ardul muqaddasa al tahira मुक़द्दस विमुख माने के ताहिर विमुख माने वही दिमिश्क व फ़लस्तीन व बाद उर्दून यही फ़लस्तीन आए दिमिश्क आए उर्दून के बैकम बैतुल मक़दिस या कुरान होगा और में आमों का शरई मुस्तला होगा इस्लामी इल्मों के तरीक़े बैतुल मक़दिस में किए नहीं यही फ़लस्तीन आए दिमिश्क आए उर्दून बैकम यही ताहिर वगैरह बिंतर मिगो तो रूहुल कुद्स जिब्रील अलैहिस्सलाम रूहुल कुद्स ये मिकेनी ऐ ताहिर कमग मच्चा उफद्दिफावा मखलूक कमगवात अदिगुने ऐ अल्लाह सुब्हानहु व तआला हज़रत मीस्तकुन फाफतका शिरुका इन्मे अतंततुन ताहिर वेगत मक्तका अल्लाह बावाले वही हिप्पाग वडागन्नो अबेकले कमगवात अलगुमे कुफ्फाफतकाई එම්මෙහා නේගානි තන්තතකු අලගොමගේ නෆ්සු තාහිර කරව බේනුබ ඉලාහි වහී අලගොමඩ ගෙනස්සෙවි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ වහී අලගොමන ෆෝරක දෙවි රූහුල් කුද්ස් ලබා ඒ ජිබ්‍රීල් අලයිහිස්සලාම් එමෙකලෙන් පාන කිසකලෙන් පාන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලගොමන හිදායත් දෙක්කෝ මට්ටක මතේරේගම් වෆයි බාවා ලෙහුම එකලාග වණි වහීගේ අමානතරේ ගොතුක ජිබ්‍රීල් පාන ඉක්තියාර කරව එමෙකලෙන් පාන ගෙනස්තේ වහීගේ zariyaයි ඉන්සානාය कुफ्फावतकुम ताहिर वगन इत कुरान आई अदि इलाही मजवरी हुकुम फुलतकाई इलाह व रहमत आगमन अल्लाह सुब्हानहु व तआला मलाइकत मेकर कुरान फुलबो एम माने की अल कुद्दूस के लफ्ज़ ने किफावनी अल कुद्स अल क़दस से माने की अल तहारा अने माने इल्म बयान कुरान अने माने की ऐ अल बरका बरकात मैं मिमाना गस अल कुद्दूस मिलफ्स बेन कुरैफा ए मिमाना गावम में माना कुरान मुबारम अल अर्दुल मुक़द्दसा मुक़द्दस इनुगे वाहक बसुल मुराद की ए बरकात युगा मिमाने बारले में की तो कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरान में सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु रेगलम बैगे कलांग अड़ा अल मस्जिद अल हराम अल मस्जिद अल अक़सा गेंदे इलाह वस्ताहिर तकमाय ऐ इतने के वशायि अल्लाह बरकात लब्बात तरे एमा बैतुल मक़दिस अल मस्जिद अल अक़सा ही बरकात तरी तने गुदुगा सिर कुरैफा एमा अल अर्द अल मुक़द्दसा बैतुल मक़दिस ही ताहिर वगम बरकात तरी वगम थारो गुदुगा तने गुदुगा की कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला सिर करवा मिदे माना मी कलिमा के नहीं मेरे ताहिर कमाई बरकात तेरी कमी कलिमा का ही मैंने की तो कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला दे तनेगा में इसमुफुलु ගෙන්නවාප ඒ සූරතුල් හෂර් ගේ 23 ආයත වල්ලාහු අල්ලදි ලා ඉලාහා ඉල්ලා හුවල් මලිකුල් කුද්දුස් එකලාගේ මෙනුයි හක්කුලකින් අලුක වෙවේ එම් ෆරාතෙන් නුවා අල්ලාහ් අල් මලික් කායිනාතුගේ මාලිකුවන්ත වෙරි ෆරාත් ඉස්මුල් අවුල් වානි ශරාගො අල් කුද්දුස් ඒ पुरिंग इससे ये माना है कागुल में माना पुरा कम गवाना भाई खुद्दूस के माने की इनमें है उन्हीं सिमत को मुस्ताहिर वगैरह मतिवरी बनते इला इनमें है उन्हीं कम को मुस्ताहिर वगैरह बरकाते मतिवरी बनते बराते अल खुद्दूस देवाना मकाम के सूरत जुमा का फ्रुत मायत अल्लाह पुरा फनी يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم
උඩතක බිමුගා වාහා තකිච්චෙන් අල්ලාහ තස්බීහ කියේ එකලාගේ අල් මලික් මොලි කායනාතුගේ මිල්කුවරි පරාත් අල් කුද්දූස් එම්මෙහා ඕනි සිෆතකුන් හොස්පාහිර වෙගම්බා මතිවරිවන්ත බරකා ලිබෝඩිගම්බා පරාත් අල් අසීස් ගද කීරිතුවන්ත පරාත් අල් හකීම් හික්මවන්ත පරාත් මේ කොම් ඉස්මුෆුල් සාව මෙයාත් ප්‍රවිය වකි වකින් ශරහ කරා මිතං ගාවුන් වාහදකරි අල් කුද්දූස් අබේ එහෙම දෙත් අනෙක් කී කුර්ආනුගා මේ ඉස්මුෆුල් වාරිදුගේ අස්සාවේ Allah subhanahu wa ta'ala ke haqquga me ismuful ilmari maana pura ke bayan kara ibn al-qayyim rahimahullah bayan kara fani al-munazzahu min kulli sharrin wa naqsin wa aibi ei Allah subhanahu wa ta'ala ke quddus ebnwani ei emmeha nubakan tattakai uni sifatakai aabutakum tahir wegen bapara emmeha uni sifatakai aabutakai nubakan tattakum hospahiru wegen wafarat ei mi ismuful Allah subhanahu wa ta'ala ga gizat fula nisbe kolgon men qura kamugana baana puran jebe lobe dizete rehon mi ismuful algon men iman wa iruga algon men insanu Allah subhanahu wa ta'ala ya al quddus wanta materi wanta hospahiru wanta farakama qabul quraruga ekalaga hospahiru wanta gunima hospahiruwantakam muradu awgum qabul kuranje ekalaange nimmawa evs nimmeume ekalaange kurba evs faisala ekalaange bawa lamba evs hukme ega unikame aabe hunnanak ekalaange nimma evs nimmeumeka unikame aabe hunnanak ei hospahiruwanta ilahuima hikmatum beerwegen evs kame kurabumai bekaru kantatte kurabumai niistakunna aniyavari wadigatumai ninnen gos hospahiruwanta faraataka kashigelluwa huriha kamakun algon men jehene e ila hospahiruwanta kun emme efurihama maanaga emme matiwari emme barakateri emme ha uni sifatakai nuba kantattakun duru rakateri gemwa tahiruwanta matiwariwanta barakateri faraate gutu algon men Allah subhanahu wa ta'ala me ismufulu zariyai sivakuranje ibn jarir rahimahullah idalwani ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك البقرة ترسل آياتك بيان قرآن ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليه أهل الشرك بك ونصلي لك تممن إبا إله الطاهر والتكرم أدي شركك أهل ورق إبا إله مدوغا بنا أولي إمها دوغ بستكاي إبا إله إبان صفكم أولي نبا صفتكم تممن إبا إله بريا كرم ebbekuni Allah subhanahu wa ta'ala dalikana buevis ebbekuni Allah faqirevis ebbekuni Allah dahivechchevis ebbekuni Allah aniyavari wodigen bevis em Allah nisbekko eilahu shariatan nisbekko eilahu faisala nisbekko war bavar rangalonu waagatan ibadakka emmi kommeches nisbekkurani Allah zaatwa ema shirku ga ulwari Allah subhanahu wa ta'ala meduga nuba aqidata qabul qura batil aqidata ulwari ilaha nisbekko bunewle buriha uni kamakun timammen iba ilaha mustahiru wanta kurame ei kuni gaun denne pade hame keni Allah subhanahu wa ta'ala ge zaatful mustahiru wanta bunumaku adinu fude e mustahiru wanta kamuga macca binayakawa ilaha ge emme hukum fulu tabas unikantavum saafwagem waarakama algum qabul kuranje oriya hukum fulataka ilahuge nimmewmai faisalawas onnani ilahuge zaat fula egashiye bavota ei hukum fule tafsir kurumuga ei hukum fule maana kurumuga insana ku farega oba visnida kit quran ga ayaten loba ko insana ga visnida adi qaadiya ko faisala kurumuga shariata khilaf faisala gele kureidana elege ijtihad ko hennames Allah subhanahu wa ta'ala ge shariata ka nisbatan nukurwene aniyawarikame be insafe hikmatun be rume e maana kurwe goy mihaka noba awun ei ila go shariata nisbat kurene chene e ibn qayyim rahimahullah vidana fawe Allah subhanahu wa ta'ala ge shariye ekko bina kawani hikmatu ko majjash wa hikmatun kulluha wa adlun kulluha wa rahmatun kulluha e shariye bina ka ekko hikmatu ko majjash adlu erikam ko majjash
والشريعة بناء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور إبس مسألة عدل وركم بير وأنياب وركم بالصيام وعن الحكمة إلى العبد حكمة مبدوكم بيكار وتو بالصيام وعن المصلحة إلى المفسدة لا بأي منفعة مصلحة يبدوكم فساد المغرب بالصيام غوانما فليست من الشريعة أي الله الشريعة بتريه منك من نور وإن أدخلت فيها بالتأويل أي ميهج عمل باسمكم ميهج عمل اجتهادكم الله الشريعة حكم النسبة كوريس إقنوان الله الشريعة النسبة كوريس حكمك أي شريعة باوال فرادك القدوس وما مهوريها أوليكم كلام وني فاصطاهر لكن إله ونمو ما فيسرا وسوني أوريا كمكم طاهر إيكتو أقول من أبول كورنجي ඒ මශිරකෝග අහුල් වරින් අල්ලාහ් අමෙදුගා ඉබයිලා අමෙදුගා පුනේ පුරිහා බේනද මේ බස්සකා එකශීගෙන්නවා බස්සකුම් පුරිහා සිවතකුම් තිමම්මෙන් ඉබයිලාහ් බරිය කුර බලාහ් වස්තාහිර වත්කර වනසල්ලි ලක ආදී තිමම්මෙන් ඉබයිලාහ් නමාද පළකොම් කර එමි මුෆස්සිරුම් මේ මාඩකුරව ආගොත් මේ මානක තෆාත එදදා ඉල්මරින් බස්ූල්ත වාරිදුන් ආසන ඉමාම් බයිහකි රහිමහුල්ලාහ් විදාවන අල් කුද්දූස් වත්තාහිර් මින අල් උයූබ් අල් මුනස්සහ් මින අල් අවලාද් වල් අන්දාද අල් කුද්දූස් අයි එම්මෙ ආබතකුම් මුස්තාහිර් වගම්වා දරින්නයි අදි එකලාගේ එෆදලගෙම්වා එම්මෙ පරාත්තකුම් මුස්තාහිර් වගම්වා පරාත් Bida kasmati makmi shirku ka ulwari Allah nisbekko buni bahengi Allah darika laguaka etang raddebaka hamebatan al-andad ay Allah ifadakum balagana ehim farat Allah ay darajeka balagana ehim farat Allah ay alakum kore ehim farat aka musyrikum budaga alakum kore em Allah fi alakum kore horiya farat kum ilahu الصاهر بابرك إله الله وهذه صفة يستحقها لذاته أي كلام ذات فلا حق وجنبا سيفلك ولكن فرادكم هودا دفا سيفلك نونه إنسان طاهر كوكن نون إله ذات فلا طاهر وني إنسان تسبيح كيا كن نون إله ماتير وني ملائكة تسبيح سنة كيا كن نون إله ذات فلا ماتير وني إنما ميستكم كافر ويس दुनिया के में इंसान व इलाह वजूद इनकार करियस इलाह हुई हम्दुलिल्लाह गोडिगंबा खुदोडिगंबा रसला अळतकुं के तस्बीह है को इलाह का मंफास कुरान आदि अळतकुं के कुफर को इलाह का गेल मशनुआन एकला के जात पड़ागे और में गोडिगंबा मुस्ताहिर वंत मत वेरी जात पड़े इंसान के तस्बीह है फायदा कुरान इंसान अल्लाह में दुआ कबूल कुरान पे अकीदा गेल वाणी में सवा इलाह Allah ekalaga zaat pulagin khaan godigamba ilahu ehim empes sarataka hajat rodigen nowa materivanta Allah subhanahu wa ta'ala al quddus al arusi idalo fa al quddus al baligh fi al nazahati amma yujibu naqsan aw alladhi la lahu al kamal fi kulli wasf ikhtassa bihi aw alladhi la yajidu la yahid wa la yatasawwar इतना किस्सा बयान को फेवनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला मतिरिकम गवाह के इंसान आया कुरमे हुरिहा तसव्वुरकुम कुरमे हुरिहा खियालकुम मुस्ताहिर वल तफरात हे मिलवर विदावनी तिबाग बिस्कुगा तिबाग फिक्रुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला दे एबे तसव्वुर कुरे जुकम गवानम ए सूरह अल्लाह बारी ओडी ए इंसान के सिकुंडे का अल्लाह तसव्वुर नुकुरे එකලාගේ එම්බස් කියපොලේ ඉන්සානගේ සිකුණේ එක තසවුර කරවෙච්ච කමුගවානම ඒ සූරය අල්ලාහ් ඛිලාෆ වඩගෙම්බා ඒ මෙපදෙයි එම්බස් ඉන්සාන එම්බස් හිස්සකු දෙනගතුමුගේ උනිකමු අල්ලාහ් වනි හුස්තාහිර වගේ එම්බස් ඉන්සානගේ එකලාගේ නුෆෙන්නාන අද එකලාගේ තසවුර නුකරවේ එපද උනිකම්කමු අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා වනි හුස්තාහිර වගේ මේ ඉස්මුෆුලු වගොන් ඊමා බරුබා kuring awon faham kuri fadeng kuriha gotakum Allah subhanahu wa ta'ala awon me mustahir wanta kurenje ekalaage matweri ko mako etenje ekalaage nisbe kore kuriha kamegga ekalaage emme furiha megimba parakama ekalaage kaunu hingawa hinge umgayya e kaunuga ekalaage
tadbir kurabba rabbawa hingawa tafatu hadisata wayai e hadisata uga tafatu natijata kugaves ekalange ei komme kameggaves ekalange nisbek kurave kankan algon men jehene furiham wegen wakama qabul kura ei nennuni war ginakara dima masale ki war ginamihun kottu waraga dima nimmi dannawale duniyega Allah subhanahu wa ta'ala insana labwa par imtihan e imtihanuga jeheni ki wakimi henno war giname unna kamboduwa sawben ei duniyega islam waran dikemeti kongulet war mihun war gina farataka kamboduwa sawben ei dawaben nege sawben ei war salih din veriyaka balivejiya emi eka musibata jejiya ei amuko mehuna burani kale ule lubakam ne kale tikaka tamani bura ene siku ne karan wedme fasota namaz purami rodei pami kene istikal baliverje e me red mane ki nusida ko ene korwe etirad gaswage tugai Allah subhanahu wa ta'ala al quddus kama imam baruga eilahu nimmewga ene balijesso makis eilahu nimmewga lubako le miya ko bes bayo bes alehtu makis eilahu nimmewga ei duniyega e Allah urede faratta rizqu tanosco de makis eilahu nimmewga ei insanu ke daraja e makanatu fullew mattaka salih alunna musiba jesse makis ei ekalage nimma nimmume ekaka rizqu ginan debba anekaka nudebba ebbega darin debba anekaka darin nudebba yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inathan wa yaj'al man yasha'u aqima ekalam irad kore walaka firihen darin debba ekalam irad kore walaka angen darin debba ekalam murad kore walaka angen darin firihen darin debba wa yaj'al man yasha'u aqima ekalam irad kore walaka darin nulibe goto bislaba Allah hikme enbima Allah subhanahu wa ta'ala zat fula meduga ekalange al quddus kalo asna hagigi imam ba paratakon ene visnunas ni ilahu nimmewukama ilahu nimmewuga aabe nuhunnane kak algon kabul korje insanu pura kandatto ga aabe hunnan insana pura kamok insana musibat jida ene bas Allah e jassawa musibat e jassemuga imma nimmewuga ei algon men nak i'tiraf nukurene hisabe la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun ekalange hingawa kantatto ekalange i'tiraf nukurene wa hum yusalun emihunna ekalange suwal kuran kilige te kuregi puri kilige to nukuri agumella ke i'tiraf nukurene mihe ko olwara apa kame saaf kuru mattaka suwal kuruma ki masrenu kame suwal sene kurega enne mes Allah i'tiraf kurunge iman bahulwari ka jaiz ekam rakam hem al quddus ni ismu fula agum imam ba yoruga mi shamil maana ga algon men ismu fula imam ajene ei algon menge hayatu ga ismu fula gasar Allah nisbe kore ham komme kame furihama wane kam algon qabul kuru e bembes kana onikame nonnane kam algon men nage nuisnunas algon men mul kainatu Allah mingawa hingewa algon men jene furihama imam em algon men emfurta me fa konde migotun puringishe bayam di padayu ekalange baawariyaku algon me ekalange hosfahir wanta kuranje taqdis kuranje ei emme muhim nukta Allah subhanahu wa ta'ala baawariyaku nuwakan qabul kuru purinne kajen algon tere ham komme suran algon me qabul kurame Allah nge bes baawariyaku nuwak ekam algon me amalu gaya algon me bahu gaya algon me hayatu kankam faisala kurma animu Allah e daraje ke him farade wa qabul kure him balagare ei masale Allah rizqu debba farakan qabul kuran em farat ka timag rizqu beti dare ka qabul kure em farat ka timag hayat datikam gere dane ka qabul kure em qabul kure ki no ani Allah ei mehuriya ka me tasarruf kurba farat e aqida ko men qabul kuran je em ekalange ekkawanta farakan qabul kuruga ekalange ebis daawariyaku wa unka mihunge qabul kura nuba aqida Allah bariya kuran je Allah wahi Qur'an qul huwa Allahu ahad kalange ikkawanta ilahe kale par vidal was Allahu samad kalange ge muriya farat ke hajat terivegen ba e kalange kes farat ke hajat teri wodi ke nuwa farat lam yadi de kalange tarikal bunwe walam yulad e kalange him farat gufam lege nuwe walam yakul lahu kufuwan ahad e kalange ifade ke ba e kes farat nuwe em min komme nukta ki is shirku ga hulwaren Allah meduga aubas raddu kufahul nukta
qul huwallahu ahad algum nun kiyare emin gune ahad nune ekkawante nune nasarai thinkawante farata ka imamani buddhistum huriha ichki ilahunge beuga hindu sinna algum ko far kombetche kabes mihega salkom ko far khas sibe korechia mihegu vihara elagaga insanuga aam musibata gonna sivano gen sibe gutta sena ei khas safara den alkom kor mihage tur fine gutta sena alkom kor gahaga salkom ko far gere bakare jamana salkom koren tengos hitangeri kombetche ilahu emuga makkaga tisnek bastos budubatta gefulu washagen tawaf karamu Allah ekkawante gunamu e talbiya kiyamu ege tele shirku waddange memulot Nabi sallallahu alaihi wasallam wadage ekkawante ilaha alkum ko adpone memburani aj'al al-aliyata ilahan wahid in hadha la shay'un ujab mihuriya ilahante ge ilaha gadami ajab padaka emma ei ni komme nukta ki shirku ga hulwarin Allah amaduga nubako qabul kufa hisabe Allah bawarin ke ba ko qabul kuri eki ki waziru wa kama qabul kuri eki kankama eki ilahu negi ware kanta wakifara darin kanta ga wakifara rizu kanta ga wakifara men gos eki fara tu kanta da hawala ko ge me wala ko korum di Allah subhanahu wa ta'ala wodi ge ba kama qabul kure ilahu bodu kalam ko qabul kure namme se ilah ekko em farat ekka ge me alkom korum di em ei muriya acche ko harme Allah bariya kuren je lam yalid e kuriga Allah samad kalam ge farata kan hajat re nuba ko qabul kuru dariya ku masale ke hajat ku masale ei darinna bafanna manna detne golo gulumaki insani gulume e gulum Allah laik ge noy e ko mige mehibba kam ke Quran Allah subhanahu wa taala yan emihuna itab ge baswai qura koni emihunge miha ku ballawa makka ge mushrikun tere emihunge miha kan angan dariya ku libijjiya wa idha bushira ahaduhum bil unsa ظل وجهه مسودا وهو كظيم ايناگ مون ane farata amurage moonu mati banakogge kilamko kesidokogge e libunu khabaru no baakam yatawaqa min alqawm min su'i ma bushira bihi ene libunu khabaru ge no baakam ekamuge ladu missakun kiban niwaage filan ena duwe kiban angendari ke libune me ekuni imsiku ala hurin e nikamatikama ekko yamin kujja hifaatane to am yadussuhu fit turab wa tafasqanu terella ena damba walulani to Quran Allah gawne la sa'a ma yahkumun tibanu ki qura faisala hada mabalig faisala kuba emi uga faisala ki Allah malaikatun naki Allah angendarin ne bunani makka mushrikun bune malaikatun naki Allah angendarin Allah angendarin ei malaikatun ko bunaba emi una angendari ko libijja emi humule mi una filafila ladu ehem Allah angone tilka idan qismat alakum adh-dhakar wa lahu al-untha kalemanna firihandarin doe ekalame angendarin doe tilka idan qismatun dhiza indijam hada nuba besawaketi Allah angendarin emiu angendari libije bunafiyam yunte nikunamke ladu khudu timamen abukam deke kamek timamen terega ladukam ekkam deke kamek Allah nisbe kofa emiu nangolo ba ibagan diyama tilka idan qismatun dhiza emdima e bes begumaki tie nimma faisala ki hada be insan faisala Allah derbe emiu hito emita kuri gaayatu bes kadenne ti hukum hada anubagen be basu be murad ki emihum Allah angendari nisbe kofa emihunna angendari nibunima emihum ole boy emihum faisala nubagen baba adi angendari ko walunu eden nikamati ko hitunge faisala tis nuba faisala emma Quran ga Allah ga lam yali dekalage danikala bunuwe oy basunu mi huriha maane ko Allah awgondo mustahil wanta kuranje emihunge e nuba aqida Allah ameduba emihum bunamundi nuba aqida Isa alayhi salam Allah darikelekko nasara buni nuba aqida yahudi uzairki Allah darikelekko buni nuba aqida huriha nuba sifatakum Allah mustahil wanta ko awgondo bunanjeni ولم يكن لم يلد ولم يولد كلام ذلك لبنوي كلام انفراد هم ذلك نوي ولم يكن له كفوا احد كلام افد هم ابلس فراد نوي
Ekibe Allahu as-samad. Qul huwa Allahu ahad. Ilahui ikkawanta para huriha mane. Embima Ilahui al-Quddus kamang algona punaruga ni ekalage bavare kumai ehitere kumai insanunna darinna makanna onna gulum onna pada ebes gulume insani nasla wakama punuma kei Allah taqdis kore kurmenuge algon men inkar kuranje yahudi muni nahnu abna'u Allah wa ahibba'uhu wa armannaki Allah darinne adi ilahuge lobe rinne ilahuge logo libigum me hunne harmanna Allahumma qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum em bijjan den kalemen pura baaven kalemen Allah azab devani kiwe darinna dafa lobya bayka bijja ebbe ko raama ko nabi anabbe ko urabi anabbe ko togutun alakon pura bayka bi Allah ga darinna banna kinen ehem wani gawmut bannu dessa ala kurabi kiwe kalemen faamatu Allah kamen ukuba devani bijja ekmane ki aqida ki baatil aqida em bima al-Quddus sang awam में ईमान बार इलाहु al-Quddus का कबूल कुरा रुगा इलाह यही तेरे बैवरे दरिया वुमुं इकलांगे इफ़्फ़त इब्बिस फराते वुमुं अदि शिरक को अहलु वरिंग अल्लाह सिब कुरा उरिया नुबा सिबदकाल इलाह हुकुम फुरतकाल इलाह को फैसला इलाह को कौम हिंगवा तदबीर कुरो मुंदा गोता मेदुगा बातिरु अहलु वरिंग बुनवले उरिया बस्तकु अल्लाह अलगुन में उस्ताद वंत को तकदीस कुरंगे एरो ए मतेरी इसमुफुलह हकीकतुगा ईमान वा मीहु तव आगम बानी या ऐसा मेरे खिला ऊपर कोला ने अतरबिया मादमारे मागुट माद फौगा फिलहाल को बाकी बैग और कुरियतन हादा सुब्हानक अल्लाह बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।